Pozdrav ekipa, evo nas na jezeru Drnić. Prije nego što ste mi se pridružili, ja sam već i složio kamp i zabacio štapove, tako da odmah možemo krenuti s akcijom. Prvi puta sam ovdje i za sada sam odabrao dvije lokacije na kojima ću loviti. Jedna lokacija je u prolazu u malo jezero u kanalu, tamo sam zabacio 2 štapa, a druga lokacija je tu blizu na 40 metara gdje sam danas primijetio aktivnost ribe. Na jednom štapu lovim sa predvezom od špage i YG pudicom, bojla na dno, a na drugom štapu imam D-rig na fluorokarbonu gdje sam stavio balansiranu bojlu. Sve u svemu lijepo, malo, simpatično jezero u srcu Podravine, prekrasan ambijent, sviđa mi se jezero i mislim da bi zaista mogli uživati i provesti lijepo vrijeme u ovom ribolovu. Dva štapa koji se nalaze na prolazu u hranilištu mi šute. Idem se požuriti, složiti ovaj runi i zabaciti na bliže hranilište, možda bude još kakve akcije. Evo, taman u popodnevnoj fjaci nas je prekinuo griz na spinner rig. Nisam imao nekoliko sati događanja na hranilištu u kanalu, pa sam se odlučio baciti runi rig na 40 metara od obale gdje se par manjih šarana izbacilo u zadnjih sat vremena. Evo, vrlo brzo, nakon 15-20 minuta je uslijedio griz. Prije nego što smo počeli snimati sam imao već jedan griz, ali je riba se otkvačila i vrlo brzo je sada uslijedio novi griz. Ćemo vidjeti. Prije par sati sam napravio hranilište sa 2 štapa u prolazu iz malog jezera u veliko jezero, jedan kanal koji se nalazi na 90 metara. Opa. Pa, borbena riba. Ovaj koda je došao iz Drave. To. Evo ljepote iz jezera Drnić. Prekrasan šarani uskaš. Nisam očekivao da će mi prvi upis na ovoj vodi biti baš ovakva riba. Obzirom da sam sad u kratko vrijeme dobio 2 griza na runi rig, nastavit ću na taj štap loviti na njega, ali idemo što prije pustiti ribu. Opet runi rig. Opa, ovaj bi se vrlo rado domogao loma lijevo. Znači, taman sam vadio one štapove u kanalu. Odlučio sam se 2 zabaciti po noći tu na blizu, da imam grizeve, a jedan ćemo ipak ostaviti u kanalu, jer mislim da riba mora proći tokom noći kroz taj kanal. Krenu desno. Tu ćemo morati biti brzi. U ovoj maloj uvali ima svašta, i najlona potrganih, i loma, granja. Ali evo, uspjeli smo ga zaustaviti. To je to, opaka riba. To je to. Ima ga, ima ga. U donju usnu ovaj se do jutra ne bi otkvačio.
Odlučio sam se vagati ovu ribu, Emil lijepi ljuskaš, mislim da bi mogla biti teža od 10 kila. A druga riba na novoj vodi, takvih gabarita zaslužuje vaganje. Sad ćemo vidjeti. Tarirali smo mokru vagaricu. Znači riba, ako nećemo cjepidlačit, 12 kila. Evo lijepe ljuske iz Drnića. Jezero Drnić je poznato po prekrasnim ljuskašima. Presretan sam što sam dobio ovakvu ribu. Druga riba i odmah 10+. Ne znam što bi rekao, malo sam i pod adrenalinom. Ako se po popodnevu dan poznaje, noć bi mogla biti još bolja i još luđa. Krenulo je dobro. Ako dobim ribu 15+ na ovom jezeru, pošto nemam vadersice, morat ću se osvježiti u hladnoj jesenskoj vodi Drnića. Evo, pošto je jesen, dan je kraći nego inače. Bio je neki bip, možda će biti griz. Dan je kraći nego inače, čim sunce zađe je i hladnije. Maknuo sam runi rigove, 2 štapa sam zabacio na bliže hranilište, stavio sam D rigove sa tonućom bojlom i sa balansiranom bojlom za noć. Poklopio sa 10-ak spombova i sad ćemo vidjeti šta će se dalje događati. Još jedna stvar koju sam napravio prije mraka, složio sam spod miks, kukuruz, tigrovo rašić, pšenica, konoplja, bojle. Zalio sam s boosterom i pustit ću preko noći da se upije i da sutra ujutro odmah sve bude spremno za početno hranjenje. Najvažniju stvar smo napravili, popili kavu. Znači, noć je bila mirna, ali ne bunim se. Dobro sam se naspavao, na ribolovu ipak treba i odmoriti, što mi je drago da sam uspio. Odlučio sam se 2 štapa staviti na ovo bliže hranilište gdje sam jučer imao 3 griza, a sa jednim štapom ću tražiti ribu po uvali i ostatku lijevom dijelu jezera. Idem poklopiti sa 10-ak spombova i to je to, čekamo prvi današnji griz. Evo, dočekao sam prvi današnji griz. Zanimljivo, hranilište na kojem su 2 štapa na 40 metara miruje još za sad. Onaj štap s kojim sam rekao da ću malo čačkat po jezeru i tražit je prvi proradio. Ovaj put nisam odolio da ne stavim moj omiljeni KD rig na sistem, zato što je tu dosta lijevo kod uvale i prema mostu ima dosta granja u vodi i panjeva. Pa sam ipak išao staviti sistem u koji imam najviše povjerenja. Malo je tu zahtjevniji lijevo teren. Sad je tu kritično. Tu sam već jedno olovo prilikom markiranja izgubio. Krasna riba. Isuse Bože, kakav fajter je. Ovo je bilo jutarnje razgibavanje u pravom smislu riječi. A sve na tašte. Teško mi je. 13.600 s vagaricom. Znači oko 12 kila riba. Opet prekrasna ljuska. Dobar prosjek ribe za ovo jezero. Inače, koliko sam pratio zadnje kupove, prosjek riba je 7-8 kila. Mi smo za sad debelo iznad tog prosjeka. To je dobro.
prekrasan, lijepi ljuskaš, iznimno borbena riba i kao što smo već rekli, po ovakvim ljuskašima je jezero Drnić poznato. Odličan početak dana, motivacija da sada krenemo još jače i još žešće. Napokon sam se dočepao tosta, već je kritično. Idemo pojest koji tost i idemo dalje prezabacit, nahranit. Već je sad i malo vruće. Kako bi se reklo, idemo šljakat. Riješimo ovaj tost napokon i krećemo dalje. Na ovaj štap sam se ponovno odlučio staviti KD rig sa Snjegovićem. Tu ću ipak ići na taj sistem u koji imam najviše povjerenje, kao što sam rekao je malo zahtjevniji teren zbog podvodnih prepreka. Na bližnjem hranilištu se još uvijek ništa ne događa, tako da sad kad zabacim ovaj štap i malo dohranim, idem prezabaciti ova dva štapa i malo dohraniti opet na tih 40 metara. Tu ću nastaviti sa spinner rigom koji mi je jučer donio 3 griza i na drugi štap ide D-rig na fluorokarbonu. Deset minuta nakon zabacivanja griz. Poklopio sam s 5-6 pombova i vrlo brzo uslijedio je griz. Opet na ovom lijevom dijelu jezera gdje jučer nisam uspio dobivati grizeve, a danas evo tu griza, tu ne grize na blizu. Jako sporo ide. Taman sam krenuo prezabaciti ova dva štapa na blizu, ko što vidite, štapovi su vani. To je sad dobro da mi ne smetaju najloni, ali evo. Nisam baš očekivao da su na ovakvom tipu jezera ribe ovako borbene. Istina je, ribe 10+ nisu ni male ribe, ali ovo tu je baš ugodno iznenađenje. Privučem ga 5-6 metara, on mi odmota 10. Ali evo, polagano je sve bliže i bliže. Već dugo mi se nije dogodilo da samo ljuskave šarane lovim, da nema ni jednog olača. To je to! Opa! To je taj famozni, već sam dosadan vjerovatno s tim KD rigom, ali realizacija je brutalna. Idemo vidjeti koliko je teška riba, definitivno najteža riba danas, odnosno cijeli ovaj ribolov. Ajoj, šta veli, 17.200, mokra vagarica je 17.200 minus 1,8 kg koliko iznosi mokra vagarica. Preuzbuđen sam sad za računjanje, je li to 15+ riba? Kaj nije mogla biti kilo manja. Voda je ugodnih 28 minus 10 stupnjeva, ali dogovor je dogovor. Evo ga. Taman sam krenuo montirati novi mamac, išao složiti spod miksa, ali me griz prekinuo.
Često nam tu traktori i koje kakvi strojevi prolaze iza leđa, ali to su sve čari sela i Podravine. Ne lovim često na spinner rig, tako da drilam malo opreznije. Sada malo kreće. Da, sad je skužio da je u frci. Propustio sam prvu priliku za sačenje. Nadam se da me to neće koštati. Definitivno riba preko 10 kila. Mokra vagarica je 1,8 kg, skoro 14 kg, da. Krasno, krasno. Evo jedne drničke bombice, debeljuce. Kočara mi se posebno sviđa kad imaju ovakvu grbu. Prosjek ribe, kilaže je definitivno iznad očekivanja. Prekrasne ribe. Ne mogu vjerovati da samo ljuskaše dobivamo. I ribe su zdrave, borbene. Stvarno fantazija od ribolova. Nakon male okrjepe idemo opet, jedan štap je unutra, dva me čekaju da ih opet namamčim. Moram složiti spod miks, nestalo mi je spod miksa. Popimo gemiš 2, malo se odmorimo i krećemo dalje. Živjeli! Kao što sam već spomenuo, u ovom ribolovu koristim gotove Runi rig predveze. Dosta sam bio prije ovog ribolova u žurbi, imao sam manjak vremena, tako da sam u dućanu samo uzeo gotove predveze. Vrlo su praktični, vrlo brzo se može montirati i krenuti s ribolovom ako ste u nedostatku s vremenom. Svakako ću vam pokazati kako i sami možete zavezati navedeni predvez. Ono što vam treba je udica, naravno. Koristim Curve Shank udicu, najčešće u veličini 4. Trebaju vam i Quick Change Hook Swivelsi, Kuro Micro Hook Ring Swivelsi, to su vam male virblice koje stavljamo na udicu sa isto malim ringićem. Trebaju vam hook bitsi, to su stoperi za udicu i shrink tuba koju stavljamo na ovu osnovnu virblu. Idemo sljedećim redoslijedom. Uzimamo udicu, na nju navlačimo shrink tubu. Prethodno sam otprilike vidio koliko treba ići. To je otprilike centimetar za veličinu udice 4. Sa vanjske strane navlačimo virblu, znači navlačimo shrink tubu do početka zadebljanja na virbli. Malo zagrijemo shrink tubu da se skupi. Taj dio smo riješili. Shrink tuba služi kako bi udicu držala fiksno i kako bi ju držala uspravno. Znači da prilikom drila ili eventualno ako nešto krene po zlu da ne može ispast iz ove virble. Znači mikro virbla sa ringićem malim služi da se navuče na udicu. Znači širi dio ide na udicu kako bi mogao mamac kliziti po udici, a na ovaj manji dio mikrovirblicu vežemo kasnije mamac pomoću bait flossa. Sljedeće što stavljamo je hook bits, stoper za udicu. Hook bits sa jedne strane ima širi dio i zadebljanje. Njega prvo navodimo na špicu udice. Tu treba biti oprezan da ga ne oštetimo, a i da se ne ubodemo. Navukli smo ga na udicu. Sad, po želji možete kombinirati gdje ćete ga staviti. Znači možete ga otprilike navući u ravninu špice, a možete i dolje u ravninu kontrakuke. Ja ga volim nekako staviti bliže kontrakuki ili između špice i kontrakuke. Poslije ćete vidjeti kad stavim pop-up bojlu kako to izgleda. To je to. Spinner rig je gotov i spreman za vezanje na špagu. Ja koristim krutu špagu, konkretno Coretex Mat, 35 libri.
Znači ona je jako kruta sa skinom i kod daljih zabacivanja sam siguran da nema petljanja. Kod spinner riga se najčešće koristi fluorokarbon, ali ja koristim deblju tonuću špagu sa skinom. Znači kod spinner riga ne treba ići predugačak predves, 15-20 cm. Ima raznih načina vezanja. Ja vežem s klasičnim čvorom. Nikad se još nije dogodilo da je popustio. Višak odrežem. To je to. Sa druge strane špage ide obična omča. Multitool. Da zategnem čvor. Višak isto odrežem. I na to poslije navučem anti-tangle gumu. Plovnost pop-up bojli različita. Neke su više plivajuće, neke manje. Zbog toga, zbog ovih više plivajućih uvijek stavim malo i tungsten mase, znači mekano olovo, i njega stavljam skroz dolje na špagu uz virblo. Malo ga oblikujemo da to lijepo izgleda. Evo ga. Idemo namjestiti mamac. Znači treba nam bait floss. Otprilike ga izvučem 10 cm. Odrežem. Provlačimo kroz ušicu mikrovirble. Presavijemo na pola. Evo ga. Probadamo pop-up bojlu. Negdje na pola krenem navlačit bait floss. Ima raznih načina montaže. Pop-up bojlu navlačim tako da ovo zadebljanje na virbli uđe u samu bojlu. Ovaj dio bait flossa što viri odrežemo, ovisi koliko vam ostane, ali recimo pola centimetra je dovoljno da spaljivanjem uspijemo napraviti stoper. Evo ga, spinner rig je gotov i spreman za uporabu. Vrlo učinkovit predves zbog svoje mehanike, bez obzira na to s koje strane dolazi riba, udica je mobilna i uvijek će se okrenuti prema ribi. I kačit će ju bez greške. Sad nas je popodne malo počeo vjetar maltretirat, maknuo sam kišobran i idem još, dok nije jače počelo puhat, baciti par spombova. Dan se bliži kraju, prezabacio sam štapove, idem još malo prije mraka nahraniti. Moguće da ćemo još i prije noći imati griz, ali eto, sad ću iskoristiti priliku da još malo natrpam. Ko što sam i pretpostavio da će biti griz prije mraka, to se i dogodilo. Bliže hranilište, spinner rig. Treba malo i odmoriti dok se drila. Ne želim ništa pričati da se ne ureknem, ali ovu ribu bi vam stvarno volio pokazati. Riječ je o velikoj ribi, dugačkoj ribi. Da. Predves koji smo zavezali pokazao se uspješnim. Oko 14,5 kg ako odbijemo mokru vagaricu. Odlično. Nastavljamo s odličnim prosjekom. Ali ribe su fascinantne, ne vjerujem. Da jedno takvo jezero, ovako mjesto, malo jezero može imati ovakav fond prekrasnih ljuskaša. Baš sam fasciniran. Krasna dugačka riba. Koja je to masa, stroj. Večerali jesmo, štapovi su u vodi, nahranjeno je, zabačeno
i idemo se povesti primjerom ovog pametnijeg bića od nas. Laku noć. Noćni posjetitelj, opet lijepa riba, ljuskaš naravno, šta bi drugo bilo ovdje. Evo ga, to je to, da imamo jednog noćnog. Znači, nastavljamo sa vrlo dobrim prosjekom kilaže, ljuske i dalje napadaju i drago mi je što sam i po noći uspio dobiti ribu. Dobro jutro. Evo ga, po noći je bila kiša, dobili smo onu jednu ribu koju ste vidjeli. Sad idem brzo prezabaciti sva 3 štapa, nahraniti i nadam se još kojem grizu prije nego što se spremimo i krenemo doma. Za sad još uvijek nema kiše, iako je u najavi, a dan je prekrasan za ribolov. Nema vjetra, nema sunca, baš za uživanje. Na trenutke mi djeluje kao da je mala riba, na trenutke kao da je velika. Još nisam uspio vidjeti šta je gore. I evo, ako je ovo putni šaran, zadnji, presretan sam, iako potajno se nadam da će zviznuti još jedan. Nadam se da ste uživali gledajući ga, kao što sam ja uživao u ovom ribolovu. Idemo pustiti ribu, krenut spremat stvari, jer kiša je sve bliže. I to je to. Svakako se pretplatite na naš YouTube kanal, komentirajte, šerajte, lajkajte i vidimo se.